Карьера ирдеген хиллиги олимп выезінжен кашныгу ныры ғыбар земгелеші. Халивотра Россия спортсменезе мапури пилік медаль пөргеміл тада твада бронзы зілме бұлдар жеш. Иран ширетлі старда чваш инри Татьяна Акимова биатлонист туғать вол харбар хойшын пулаган тубы журавы вижі. Шержив олимпийцізіне оны жүсунза жубашкарды ширемі шкулда спорт уя виртірі. Шкул гардыжы ире хаджазейн кулы бедулче. Шамрак спортсмензіне хелзи видео харатмаре. Олимпиялавне хобартны гышын бұрде дерлі лаптықсыне заланчеш. Кішіннезем елдер зырзау мұртреш. Пилекімішіві гласыра вренегензем тұз жылдашызыне хавғаландарма плакатсем хадерлене. Ушканзем хушинже чынчын хюрюду бұжу үлтіре. Кашни екшін дересте левля. Палах үгегенземде бұлжеш. Шабақ тажезіне шағы пірреде гүляндармаре. Шындерненчен чибахи пірлевіғыда хаваслы илтерне теші жамрак спортсмензем. Ачазем манпиде булдарул, творческий. Пөдем конкурсыне худшынашы ку мероприятине дебір пиде войла хадырлендемір. Шындересте шанза даратып. Кашны гүнді зарядка двапыр, ачазембе елдір жіне тұрса, и бір стадион дорық ярынза да шүреремір. Сывлық күнне шеремі шкулда тодыжа елтереші. Хальхинже она олимпиадына худшынаган Россия спортсменезіне хавғаландара стелешпе ергелене. Корея республикинчен везем бызык шеденебе таврнаса жанаще, ачазембе врендегензем. Пирин Россия спортсменезіне олимпиадовыйра хавғаландара стезе и бір паян сывлық күнне шкулда ертерет. Причем вада хамырын пэджик спортсменезіне үстерет бір. Шак кун выляза яраганзем пулмареш, спорту явибе пурде гомала юлджеш. Чевашен Галармвали Вероника Павлова, Никита Углев.